ko sawi bo sa tho tho khna wi bo khna tho tho sini Kokborok sini amani ko sawi bo sa tho tho sini amani ko sawi bo sa tho tho khna wi bo khna tho tho sini Kokborok Gawa elem benangring quality teaching of Kokborok problems and remedies NANGNAI haim sakawo langma ataima logologino rung cengka rung ka langmani tongthare ba dormo nasingai je tok mili yabrui mal mata jotono srungo jeng tamo tang yabo kokmasa je musa watharna krung chokrodna krung ngai bo srungjak bo bai srung bini bunga wohani khani srungbo pia modu botok thumna krung bo modu botok chawginai bo botok thumo gajago bini rungmung tongo abo hai joto yongsa kuksorok maya engai or rung odis siri siti simi choli phaijak abo boni bosong ruginai srungi thango abo mal matarmi bising ni secheng puilla srungo habar ni thani ni cheng srungo borok muni suro engai aboni sikang cheng abo srungi maya puilla haim sakawo yongsa kuksorok se phayo aboni mojumo ulose jeng borok muni suro haim sakawo sok phayo engai tok bilbikto jotono srungo informal education borme CHAWOI education ya bongni srungmungya piaba chini borok bo puilla jeng jefru borok juk pathor juk holom juk tai juda juk ya mane bahari phaika jeng bari phaika aboni ulose jeng borok horni ব্যবহার শ্রৃঙ্খা বাইকে হর্ন ব্যবহার খাইমান আবো ফাইতে जों नुखा जे जों अम्पिखि तंगि उंलिया चिनि बो कायसा रों चाबजाक नांगौ आफोरनि सिमिसे फर्मेल एडुकेशन बा चाबजाक रों जों मानि फायो अबनो बरंनि नांगौमा जो फर्मेल एडुकेशन अम्ति चाबजाक तंगो सफायना बागै borong munisro jora kolok malai nana obo sacha salibia ekdom bisi kedugma ulose sing o jora o phainai sopai mansiu tabokni ketalkuk jugum khatamo modern era jeng rungungka shikha education kaisa continuous process khlaijagei tongnai choliui tongnai kaisa process Anggaran tam naiceng, o continuous process ni bising triceng, seringai romni, cai romni, all round development. Gothogui, gothog subui, hamgrai na yoseng, or romni bising tri. All round development of the children or the learner, jengge sapan honi mana apa. Anggai, awak kaina thang kai, cintam tam nang, oje jengge hingga rung. Ermo kise tongo elem gunang ring quality education. Aboni sikang cengnai nagano je chini je srungai chrai ro sikla chalai juk ro borok baikai chengbong no phurungnani all round development baikai khlainani abo khlainen thakai tam na kulano songsugi hamkraimna nagano ble ani chrai ro lakh student school thango rungno go thango College rogo thango tau Kokborok porinai 550 ni gobang Kokborok subject ti pori tongo college tai rungyungo nge borok ni all round development nayo ka all round development khaitini tam na puila nagano trai sak mang hamkrai physical development of the student pupil children learner whatever it may be jeng jeta hando trai rungno srungnai Jeponi physical kaham hingga kai
borokno dinokno kaham kai srengmi maya obo kaisa all round development ni kaisa beren kaisa bedek ani mano o je physical development siming khangla bini khar khamkrai banango mental development bini wansuk mungo totong bini srengnani musung ma totong botebo sakau kanani musung mungrok totong tonghakai bini o mental development no bo tebo kaham khainani chaitoknai abo chaitu janggakai boni sak mang kaham tongo mental hamyangkai bo kintu rungnogo thangla thangi bo kaham kai srengna naigla bo aro thangi nai jengtang hongba school khabogya kaham kai poriya kaham kai srengya talibali ngui tongo ampi rukni chung hunglai ble ngai binaro khare khamkrai mental development nangnai khanangmung hamkrai emotional development bo nangnai bini emotional development tamno honchung tamno saiman chung emotional development kokborok gani bani kok ngai rung ang rungna musungo ha ani achai ha ani ha kotor ang je ha kotor tongo je deso tongo je country o tongo amno hamjagnani bini bisingo kaisa abeg emotion aborok tongna nangan bin bumano hamjagnani bin bufano hamjagnani ampi emotion no tumung kri hingka kai jeng kintu o kaham kai je elem ganang phurungmung hommani ajagarago sogi manikla tebo tongo abno kari tebo tongo hodare khamkrai social development obo marke doroku jini sakmang kaham tongo emotional development tongo mental development tongo kintu social development ni bagai jeng wansugya hangka kai ani hodano jai jai ke agugui talangani ani hodani je ongko tongmani mani kaham kaham tongmani abrunor hamkrai khenani chaitu gya hangka kai ani hodo kintu agugui maya thaching chini je kok sanai rok chini borong gonang mantri rok bo saka je society no develop khai talangmai hangka kai hodar khamkrai ni chaitu mung joto srengnar ni bising learner ni bising kri hangka kai bini bogno hamkrai khenani bini chaitu mung kri hangka wangsung mung kaham kri hangka kai ngai kintu bini basa bini kok bini kanthai chumthai কোনো কিছু ডেভেলপ মাইয়া তা থাই নুং থাই যতন অ হদারনি বিসিংছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টনি বিসিংছে চবুইনে চাবুইনাই খবজাগै दङ अबनो जों जायखे वानसुना नांनाय जों ताम होनबा बरनो होनो जों सोशल एनिमेल सामाजिक जीव नि होनो ओमफ्राय सामाजिक जीवखाय बिनि society ni social ni kuno development kri hinga kai bai ke bo samajik ji phunjangnai bino society no sab develop khainai who will develop his society rogi chungtabu tipra dofani bororo tipra dofano siri city ni simi thajing chini dr Ranjit Debbarma bosaka je chini bosong ni bubagra ma raja borok jono naikol longkha नायकोलां खाkai tanghaika bo bini society no kisu tongthar khlaitai manirok khairika dormo sairika chini chungomti dormo chung lamprok mutairuo ongko khayo amtirok nana rokom raidarok saikalangkha abno chungta bo mani tongli goria mutai khaleyo omti khaleyo jero tongthar ongko change khaika abala dako phiaba bo society ni borok dofa society ni borok ngai bini a dofani joto riti niti kaida kanun bojotono siu kaje a jaga bini social development ni bagai chaitu mung tongna nangnai aborok tongha kaise bo khoroksa learner kaham tebo abuna kari te tongna nangnai hukumur hamkrai cultural development joto dofani no kaise culture hukumu tongo hukni hukumu जों लायो ngai huku sung tam khai huki siming mai kayo mai tango mai dawo mai chao ase beno paika tai bini kuno
samgrui a elem gunung prang tini quality teachers जों बुरुनि माननाय गवर्नमेंट नि पॉलिसी तमो तबो केंद्र सरकार 2009 सालो आइन खायका जे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गारो सजग दङो जे तावनि सिमी टीचर तलांना हंगाकाय फोरोंनायनि सेबुक तलांना हंगाकाय बनि कम पक्षे 50% मार्क माना नांनाय माध्यमिक पास खायब्रु रगो 12 पास खायब्रु रगो ग्रेजुएशन रगो एज ए को आवतांनि खायजेका to provide quality education among the students gaze ko aboni bagi protang heka je the teacher should be recruited through TET teacher eligibility test amoni bising pinai borno phurna nangnai mono tangna nangnai sebuko recruit ma khlainai nga abo khlaina thangtini chini sairo tumung ampi quality gana kri hinga kai jeng bai ke bono manai quality से फुरुंजाय के आतम सकाय खाय देखावो जे टेट बेसांगा हननाय ताबो कामी आमचायो कुनु मते बुबो बिग्रा अंगाय बनो रां पैसा काय 4-5 जन प्राइवेट मास्टर नारकी बो फुरुनि मैया बो कुनु मते 10 to ने पास 40% माने बा 38% माने अंगाय बोतो टेट आसुक मालिया अंगाय बनो जों क्वालिटी क्रेनि साका तो बनो कायसा गवर्नमेंट नि सिद्धांत दंखा बनो क्वालिटी गोनां फोरोंनाय नांनाय ओंखाय आव आ क्वालिटी गोनां टीचार तलां जैगासिनि सिगां ताबुक जारा अंगनाय रक बंनि बिसिङाव जारा क्रीमी लेयार रक बरक सेव सेबुक मानसिनाय नियाखैताय बाकी रखाय मानलिया ओंखाय हामारि गोना रोंताय फोरोंनाय काहाम अ जे कक जों सलाय दंमानि जे क्वालिटी टीचार ओंखाय एतदिन तिनि हासाकाव माने तिनि हास्ताव क्वालिटी गोनां टीचार ग्रै आउनी कैसा अंको साउनो जे ताव पर्यन्त एजुकेशन डिपार्टमेंट तो 35,000 थाय टीचर दं आउनी बिसिं 19,492 जननि कुनु ट्रेनिंग क्रि जे फोरोंमुंनि कुनु ट्रेनिंग क्रि ब्रंनि आरो पीजीटी का 37.16% रावो 100 अंगाय जीटी सेकेंडरी 45.96% जीटी एलिमेंटरी 36.03% UGT 66.2%. नाइजिनी पुल्ला फुरुंमुंगो से जोतनि से ट्रेनिंग क्री टीचर कबां गाय CTSSA सर्व शिक्षा अभियान आजागाव 61.9%. ओजे तमुंचिनि स्टेटो चलि दंगो आजागा जों बाहायके खा खायमान जे जों एलेम गोनां फुरुंमुंचिनि सोंनाय रनो फुरुंजागै दंगो होनना अबो बेलाय वाना मासिं चेक बेलायखे वाना मासिं चेक तानो होनबा जे एलेम गोनां फोरोंमुं आइ हायनो रिमेया बनरना हंगाखाय बनि गोबां मा अंक नांगौ आबो नासिना थाखाय जोंते किसे कक सैमानो जागा जे रिजाल्ट जों रिजाल्ट नासिना नांगाय ताबो नाजि तिनि रिजाल्ट बुंथिखाय जों हामियाव दं पन्ध्र 16 रोंबिसिओ माध्यमिक परीक्षाओ जतै 45.16% पास खायका आवो जतनो संदुक आमचानि रिजाल्ट आ जागा जनरल कैंडिडेट माने यांग जनरल स्कूल हंगाखाय 66.16% बसु फेलाय आवो प्राय 13% हाय फेलाय दंलै गाबो तांलिंखा अवलुकजखा जे जेकुनु सब डिविजन बखाक्सतेनि अंको ता आवली रगो ताय राजा खरो रोंनो रगो जेसे फोरोंनाय दं गामि आमचायनि आसो फोरोंनाय रक्रै ओंखाय तांलिख्रै आबो प्रश्न फायनाय ओंखाय क्वालिटी एजुकेशन रुनानी हिंगा काय बुनी पुल्ला शर्तसिंका सफिशिएंट टीचर एडुकेट टीचर हिंगा एडुकेट टीचर क्रिंगे काय बाइकर जगनायबा काजे एडुकेट टीचर कामी रोगो रिमे हिंगा काय आ जागा कोऑर्डिनेशन करि हिंगा काय जों प्रॉब्लेम अफ लायनाय ताय आं खूब बिसि कक साना नायलिया
जे चिनि हामारि गोनां बायलेम गोनां रोंतानि जोंजाल गोबां मोनो दंगो आबोनो याकांनानि हिंखाय हास्तिनि जे हास्ते हाफा बरनि तेबो जुबासु नाङै दंगो बरक तेबो स्पेशल attention मारनाय मकल माकायनाय आयं फाजिं रगो जे तांगै o imbalance no balance तुम ना गैताम ताम खायखाय आबोनि बागै बनि कायसा कमिटि खावैनाय डिपार्टमेन्टली रों बेदेगो खावैनाय आबोनो जाय जाय खेतेबो फोरोंनानै अंको दायथ' मुंनाय माय हंगाखाय बियाबा जों अजे बिसि ब्रुम ब्रुम जों सेमिनार खायलायो कक सालायो जे ककरक साजागो आ ककनो जाय जाय के जों सामुंगो फनाङै दमान आबोरक से जों वानसुना नांगौ आबोरक त्रिपुरा हाबुंसं मावानसुखाय तेबो तंगो जे ताबो फोरोंतिनि चिनि जे थासिङो साइबेका जे चिनि बिजाब रक्रुइ बिजाब चिनि नांगौ जों ताबुक जरा अंको खायनाय जों मानखा रिकगनिशन मानखा 1979 19 जानुवारि फियबा चिनि स्टेटास तो मानखा जों ताबुक अब्ला आग हुइतलां थांनि चिनि जे अंकनारक सुइनाय खायनाय रक बरक बुसुक क्वालिटी राइटिंग्स जायरंगो उपहार दी मानखा आवो नांगौ क्वालिटी राइटिंग्स करि हिंगाखाय जे राइटिंग्स संनि सिलेबास बा कोर्स कंटेंट दाजानाय आबोरक बाय जायरंनि क्वालिटी कुनु दिनफोराव मेंटेन नङैमेया ओंखाय आजका क्वालिटी राइटिंग्स को नांगौ आ क्वालिटी राइटिंग्स नि बागै तेबो बिजाब काम सिनो नांनाय तेबो रिसर्च नि बागै नै बयरका गोबां कामखै सिनो नांनाय ओंखाय जे चिनि जतो जागानो रोंनक थेगे रों जरा जतो जागानो कामखौ फोरोंजानाय आसु कक साविनो जतनो आनि खापंनि हामबाय तेसो जानो गई आनि कक सामुंगरनो पाइखा जतनो खुलुमबा सिनि आमानि कक साविबो साथथक सिनि आमानि कक साविबो साथथक खोनावैबो खोनाथथक सिनि कबरक सिनि आमानि कक साविबो साथथक सिनि आमानि कक साविबो साथथक खोना